Gutherema kwa murimo wa coronavirus ni undu thiete na mbere gutumura wagagu ororiri namba ya andu aria makuite yongererekete nginyagia andu matanyihiire 1,800 namba nene yao ari raia a bururi wa China uria niguo kihumo kia murimo uyu. Guku bururi-ini no kihana ihoru kuri andu a nyumba ona aciari a arutwo a Kenya aria makwamite tauni-ini ya Wuhan kumana na gututhuka kwa murimo uyu. Teresia Kariuki na Patrick Wasiyu ni gatagati ka aciari aria matarona toro maririkana ciana ciao ciaya gukorwo ciri ugwati-ini mairo ngiri kuraya na mucii. Panic sisi wa sasa, we are not sleeping 2 months. 2 months. And if wanaona wamesha they are failed, they can ask to contribute what you have there. You can go and collect our kids there. Na means of transport ni thina muno gutire mundu ngiuma haria mahingireirio matiungiuma ho maraturo ku mahingireirio. Na ona gutwika ni mararaniria na thimu mahinda kwa mahinda magatariria ihoru ona mathina maria ciana ciao iragerera undu uria uratuma matangike ngoro. Nimeongea na yeye hata leo, nimeongea na yeye ananiambia chakula ni shida na wanatumia tumachi hivi, kama nikupata mchele wanakuta kama mchele kidogo na umefungiwa, hata umefungiwa kama mabuso, ukuna kutoka nje kuna chochote hapana. Na then wakati anaongea kama analia, so something very sympathy. Lilian Morara ni nyina wa ciana ithatu aratariria ati uyu ni mwaka wa gatandatu kuma muthuriwe athie guthoma bururi-ini wa China. Kiha giake ni uria rucio rugaikara angikorwo thirikari ndigwika mituki guthara ithe wa ciana ciake. Hakuna usalama pale corona ikiwakondolea macho. Tutasema wako salama na kweli hakuna usalama. Mimi mwenyewe nina watoto, mtoto wangu wa kwanza ako kwenye kidato cha kwanza. Na kweli utasama runinga kama wakati huu ako kwenye midterm. Anatasama na uliza kweli baba atakuja akiwa uhai. Wewe kama sasa utamjibu nini? Utamjibu atakuja amekufa ama atakuja akiwa uhai. Marauga maraigwa matiganeirio kuona gutire mundu uri uramakinyira kumahe mwihoko na njira o yothe. Jamani, kila mmoja sikia tu kwenye kiatu niko na huyu ni mume wangu ambaye niko na watoto, nitaweza kulea watoto peke yangu. Ihoya riria mari nario ni thirikari itikire gucokia ciana ciao guku bururi-ini na ihenya o ta uria kwahoteka. Hao watoto watolewe kula tikiwezekana, kesho warudi kama tutakuwa na vitu vingine kama tuweka pale fulani, as long as wako Kenya. Wakiwa hapa Kenya hata kama watafungua mwezi mmoja au ramen days, we never mind because they are in wako kwa nchi yao. Tunangoja hadi wakati wameadhirika ndio tuanze kutoa pole zetu, compensation zetu. Gukinyeria riu andu 13 guku bururi-ini nio mathuthuritio magikuirwo gukorwo na dariri cia murimu uyu. Maumirira ma uthuthuria makionania ati matire na murimu uyu. Na ona maya magithiaga na mbere thabari cia ndege kuma guku bururi-ini guthie bururi-ini wa China na gucoka no irathie na mbere, thirikari ikiuga ni gacirithitie ithimi cia murimu uyu iharo-ini cia ndege oro hamwe na mihaka-ini ingi oro undu umwe na gukorwo ihaririirie ataramu a urigitani uria mabatie gukurana na kuhurana na murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadirwa.